Swastiastu. Rahajang semang alit-alit TK Kumara Widyastawa. Ane jani Bapak nyontohin cerik-ceriki ajak makejang indik ngenalang adan pedidi nganggo bahasa Bali. Inggih kawitin Bapak jani. Om Swastiastu. Rahajang semang timpal-timpal ajak makejang ane jani tiang lakar ngenalang adan tiangi. Adan tiangi Putu Adi Dharma Putra, sisya TK Kumara Widyastawa. Om Santi 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 Om. Inggih Ibu San cerik-ceriki ajak makejang Bapak suba nyontohin cerik-ceriki ngenalang adan pedidi nganggo bahasa Bali. Ane jani cerik-ceriki ngai video nganggo adan pedidi di Jumah. Yen suba suut ngare upload video ni di grup ni suksemu. Om Santi Santi Santi.